अहानबदा मरोइबा पाउ मणिपुर के एनसीसी कैडेट कयाना इंडिया की लेमजनिंगाई ओइरबा लम कयादा अचौबा मफम कनबा ngambada चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचाना थागतबा फोंदोखरे खौपुम ताउलिंग पुंग खुंदा बोम पोखाइबदा चही मरी खक्ता ngairiba नुपा मचा मसीरे मपा सोकले अमदी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड टीचर्स यूनाइटेड फोरम की आइजुअल कॉन्फ्रेंस लोइसिनख्रे खुरुमजरी ISTV मणिपुरी पाउ मिनिंग ताबिरिबा पुमनमकपु तरामनोकचरी पाउ संदोंना पिजरी मणिपुर के एनसीसी कैडेट कयाना इंडिया की लेमजुनिंगाई ओइरबा रिपब्लिक डे याउना तोंगान तोंगान बल्लम कयादा अचौबा मफम कनबा ngambada चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचाना थागतबा फोंदोकपगा लोइनना लमदमसिगी नहा कयागी चौखत लंबिदा अंगंबा थौदांग लौगनी हाइख्रे ngasi एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर्स इम्फाल न सिंदुना डीसी डीएम कॉलेज कैंपस ता पांगथोकपा 2023 की कार्टियावा पाद न्यू दिल्ली दा पांगथोखिबा रिपब्लिक डे पेरेड मणिपुर दगी सरुक याखिबा एनसीसी कैडेट अमदी तोंगान तोंगान बहिरम कयादा सरुक याखिबा सिंगबो हराव तयामना ओकपगी थौरमदा फोंदोखिबनी थौरम अदुदा मणिपुर के चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचान एमएलए थांगमैवन एसी कुमुकचम जॉय किशन प्रोफेसर डॉक्टर चांद बाबू वाइस चांसलर डीएम यूनिवर्सिटी अमदी ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर विक्रांत कुरकारनीसु सरुक याखि तोंगानबा एनसीसी यूनिट कयादगी लाकपा कैडेट कयाना सरुक याखिबा थौरम अदुदा ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर विक्रांत कुरकारनीना एनसीसी अशी इंडिया की ओइबा अचौबा डिफेंस की प्लेटफॉर्म अमनी मणिपुर की कैडेट सिंह हैथोई सिंथोइबा ngakतनी हाइबा वाफम थमखी ngasi की थौरम असिदा तरामना ओकपा सिंह अदुदी CSUO रैंक स्वाति लाइश्रम सेकंड इन कमांडेंट रिपब्लिक डे 2026 Contingent Commander of NER in 2025, AIVSC CUO rank Konsam Oramba Maitai, SD Cadet Manipur, RCD 2026 Delhi West Cadet of Air Wing, NER Prime Minister Rally Parade, represent NER shooting in AIVSC 2025, CUO rank Amadi Ningthauzam Pinky Devi 2026 की Republic participant Loinana, SUO rank Leitantham Chanchan Devi, second in command Republic Day 2026 Amadi महाराष्ट्र दा पांगथोखिबा ऑल इंडिया एनसीसी इंटर डायरेक्टोरेट स्पोर्ट्स शूटिंग चैंपियनशिप ता थर्ड पोजीशन ताखिबा एसयूओ रैंक रोजिता वाइकोम लोइनना महाराष्ट्र दा पांगथोकपा ऑल इंडिया एनसीसी इंटर डायरेक्टोरेट स्पोर्ट्स शूटिंग चैंपियनशिप ता फोर्थ पोजीशन ताखिबा कैडेट स्टेफन शामू संपार अमदी कैडेट पी सिल्वर टर्ना शॉर्ट सर्विस कमीशन एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 14 SSB अलाहाबादपु हराव तयामना ओकपगा लोइनना अचंबा खुदोलपोट पीदुना इकाई खुमनखी चीफ मिनिस्टर की माइकैदगी सेन याउना खुदोलपोट खुसिनखी थौरम अदुदा चीफ मिनिस्टर ना मखा ताना पिकलबसु मणिपुर की कैडेट सिंगना इंडिया की ओइबा थबक थौरम कयादा अचौबा थौदांग लौरकपदा चाउथोकचबा पोई गवर्नमेंट असिना नहासिंगी दमक चाउखत लंबी कयादा अचौबा थौदांग लौगनी हाइना फोंदोखी I was quite proud for participating this year events, and they have filled the heart of every Manipurist with pride and joy. And you are an athlete of the new Manipur, and Manipur that is peaceful, progressive, and prosperous. I assure that the government of Manipur is committed to creating an environment where the youth can thrive. I congratulate the NCC groups headquarters in Fort their relentless effort to shaping the future of our state. I wish the cadets great success in the future. Tungda Air Squadron gi FIG da changbaga loinana Konthongan bi Upper Primary School gi fibam shu yengshinki यामना लाइवक थिबा थौदोक अमदा ngasi ayuk pung 9 makhairom tabada None district ke Khawpum police station gi manung chanba Tauling pung namkaulong part 2 da taduna leiramba lathot bom pokhaibada chahi mari sudriba nupa macha angang ama leikhidre apokpa mapa shok le hairi police tagi fangba pauda leikidraba angang adudi
Kalaingam Paimai Elish Makurang Paimai Shoklaba Apopagi Mingna Taukungam Panmai Chahi Humpu Apokpa Gaikhang Jaipo Pamai Taulingpung Namkaulong Part 2 Dagini Haidi Aku Pamai Makong Animag Bom Natina Sokle Mapa Machana Ngashi Ayuk Inkolda Tabak Shuringaida Pokai Daba Bom Aduda Teng Dubadagi Livak Tiba Togdo Adu Tokibani Haidi Angang Adudi Mafam Adumaktada Laikidre Apopa Mapa Kudakta PHC Kaupumda Pukatuna Laikat Narabamatung Infal the refer Taurakre Laikhidrabanupa Macha Adu Postmortem Gidamag Janims the Purakre Haidi Taudo Ashigi Pau Pangbadagi Kaupum Pulishki Kangbu Ama Mafam Duda Junction Duna Tigat Pahokre Chaliba Thasigi Tang Taraga Nithoy Amashung Taraga Humdoida Federation of Mizoram Government Employees and Worker na Sinlang Duna Pangthokiba Northeastern States Government Employees and Teachers United Forum Gi Ajual Conference Ngarang Loishin Kre Mifam Haudokpagi Thauramda Minister Rural Development Government of Mizoram Professor Lalni Loma Vice President Federation of Mizoram Government Employees and Workers Lal Vaijaula Coordinator NESGUE TUF Purujit Larik Yangbam President AIS GEF Suvash Lamba Secretary General A Sri Kumar Su Saruyaki Conference Asida Manipur State Ki Oina Purujit Larik Yangbam na Coordinator NESGE TUF Chingakam Dhirendra Singh Advisor Manipur State Government Services Federation Amadi Dayananda Sharma Joint Secretary MGSF na Saruyaki Delegate Singh na Makoi gi report Singh Thamnabaga Loinana NESGE TUF na Yamna Kupna Nainakiva Hiram Singh di Restoration OPS 2.8 Pay Commission Asi State Khuding Magta Chana na Semba DA percentage sang Central Government Employees Sing na Pangliba Chang Duga Manahanba 8 Pay Commission Gi Mangoy na Lakliba December Taraga Nitoy Lishing Ani Kunga Tarukta Ramlila Maident New Delhi da Miyam Gi Kongchat Ama Junction ba Service Year Chahi Ani Amaga Sangtokpa Aroy Bada Manipur da Matam Chupagi Oina Mahaushagi Punchida Ing Tapa Puraknaba Mifam na Taibang Shemampuda Nijaki Lishingani Kungama Thoidagi Myanmar gi irang na maram oiraga Manipur border maru oina Tengnopal district ki mafam singda changsilakiba refugee camp taruk taret romda lairamba sing makhoiga lol sak manaba kanglup ki khul singda changsilaga lairiba sing asi ningthina khantoklaga lishingani kunga taruk ki census pangthok piganu haina maring uparab Assembly na Fongtorakli, Hiramashigi Matang na ngasi Paugi Mifam Ama Manipur Press Club ta Pangthokre, Paugi Mifam Aduda Maring CSO Miyam gi Apunba Body Maring Uparab Assembly gi President Wairog Hangshing Maring na Fongdokibada, Hauzik Census Lishingani Kunga Taruk Pangthokani Haibasida, Yaning Daba Karigumba Amata Leite Adubu, Yumthang Nariba Leibak Myanmar dagi Changshilakliba Refugee Sing Ashi, Biometrics Lauraga Refugee Camp Sing da Thamlamba Sing Amadi, Biometrics Laudaba Kaya Ama, Ngasidi Lol Jati Manaba Kul Sing da Loina Changsilaga Laikre Hang Liver Refugee Camp Sing Ashida Amata Lehaudre Mashida Census Sathaduna Hairiba Miyoi Sing Asi Census da Yaukiduna Electoral Roll da Yaushil Krabadi Demography da Chauna Akaiba Laklagani Maramaduna Mapandagi Changsilakiba Miyoi Sing Ningtina Khandoklaba Matungda Census Pangthokpiyo Hairi Loina na Hiramashigi Matangda Manipur Chief Minister Y. Khemchan dasu ngasi memorandum ama pishinkre hairi Manipur government identify tawra thamba refugee camp sida lakpa singsi akoi gi official record oina 1700 khra hina lai adubu unofficially masi akoi haibu ngamde but akoi na thajabadi masi 5000 gi above da maring area gi ngatni biometrics ti law khraga Myanmar national singsi I card issue tawba natraga moi gi house number bb ba haibu si tawramdre aduna maram oiraga hujik biometrics law bi artha se suklai daitre haina haini aduna makoi singsi hujik sengna haigeri cry the labor have to akoi muthong maram naide sang silakhiba akoi gi Burmese national Burma gi national singsi subai census da yawrakhiba taragadi hayenge mathang moi si electoral roll da yawrakhigni haibu se akoi gi akiba lai hauzik ki hairiba mapalom de changlakpa akoi gi atopa foreigner side tare fazana identify tawbi haib se akoi gi apambani masi identify tawu da tarabadi adu area da lairiba akoi maring tribe ngotana Manipur as a whole patraga India as a whole gi namak yamna akiba phibam lakani haib se akoi na kijai adu namram oiduna akoi masi gi
sensitization haigidra masi tawdri phawbudi अखोगी हुजिकी 2026 की सेंसस हाइबसी अखोगी स्पेशल अखोई एरिया दि मसी डिफर तौबियु हाइबसी अखोइना अखोगी ऑनरेबल सीएम दा अखोइना मसी रिक्वेस्ट तौजनिंगबनी मणिपुर तंगदु लेताब लेरब मतमदा सेंसस पांगथोकप चुमगनी हाइना मणिपुर पीस एंड इंटीग्रिटी मापी काउंसिल ना हाइरी लुप असिना थादरोकप चेरोल अमदा हौजिक मणिपुर तंगदु लेताद्री हाइबा हौजिक फमलिबा असेंबली मिफम असिना ताकली एमएलए मिनिस्टर कया हकथिंगना मिफम असिदा यावब ngamdri नेशनल हाईवे सिंगदा मिंग तमना चथोनिंग तमना चथोक चसिन तौबा याद्री लांजेनरिबसिंग मसा मसागी मयुमदा हंजन हनबा ngamdri फिवम सिंग मुन्ना नैनबिदुना तुंगी मिरोलगी येंगलगा सेंसस मतम खरा यैथोकलगा एनआरसी नत्रगा मसीगा मानब एक अमा सेमदुना मितोप सिंग सेंगना खंदोकलबा तुंगदा सेंसस पांगथोकपना चुमगनी लमदम अमदी खुल सिंग मियाम सिंगना आईडीपी कैंप सिंगदा लैरी मरम असिना हौजिक लैरिबा फिवम अदुदा सेंसस पांगथोकपा असि अचुंबा ओइरोय ngamdaba ओइरबसु मापी काउंसिलना तौबिदनबा हाइरी अमरोमदा JFD ना सेंसस की मतांगदा चेंसिलकपा इहौसिंग अमदी मापी काउंसिलना सवटपगा लोइनना सरु याखिगनी हाइरी आमसुना चही खुदिंगी पांगथोकतुना लाकपा रियलाइजेशन की थौरम हंदक चही की ओइना था अमा चुपना 46 रियलाइजेशन मान मार्च की तांग 13 तगी अप्रैल की तांग 13 फाउबा पांगथोकनी हाइरी हिरम असिगा मरी लेनना आमसुगी प्रेसिडेंट लौक्राम मालंग मैतैना 1950 मणिपुरदगी फॉरेनर तांथोखिनबा चंगशिनखिबा खोंजंगदा महैरोय अनि पोत्संगमम लुखोय अमदि हुइद्रोम लोकेन मखोय अनि मतम अदुगी सिक्योरिटी फोर्सना नोंमैना कापतुना हातपिखि नुमित असिबु निंगसिंगदुना आमसुना रियलाइजेशन डे हाइना पालन तौदुना लागली हंदक चही असिदसु आमसुना नुमित असिबु निंगसिंगबगा लोइनना मणिपुरदगी मितोप खंतोक पिननबा था अमा चुपना तोंगान तोंगानबा थौरम कयागा लोइनना पांगथोकनी थौरम मनुंगदा खननैनबा पोस्टर कैंपेन एकेडमिक कैंपेन याउना स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग कया पांगथोकनी मपुंग ओइबा थौरमदी मार्च की तांग 13 मणिपुर यूनिवर्सिटी दा पांगथोकनी प्रेसिडेंट लुक्राम मालंग मैतैना मखाताना इलीगल इमिग्रेंट कया नामलमदम असिदा चटनरिबा लो कया गे मायोक्ता फोंगना चंगलक्तुना मणिपुर गे येलहौमिसिंग नमथनबा होनरी हौजिक मिकोक थिबा चथगनी हाइरिबा असि मणिपुर एनआरसी मपुंग फाना पांगथोकलबा मतुंगदा मिकोक थिबा हौगदबनी 2013 गे सेंसस रिपोर्टा मणिपुर गे पॉपुलेशन लाख 19,053 की मनुंगदा मितोपना लाख 13 हेना लेरबनी मसीदा नतना मणिपुर गे चिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंगी मनुंगदा चांदेल तेंगनौपल कांगपोकपी याउना चुराचांदपुरदा खुल मसिंग कया खंगहौदना खंगहेन हेनगलकपा लेरबदी हाइनसु फोंदोरकी 1990 की मतंदा एमसू अमस्को अमदी मतंदुगी गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर गा अखोइगा एमसू अहुम पुना MOU में साइन तौनकी हाइब MOU असिदा पल्लीदगी मणिपुरदगी फोनिदो मिया चासिंग डिपोर्ट एंड डिटेक एंड डिपोर्टेशन तौला मतुंगा अखोइगी रिपोर्ट थीबा हाइना यानकी वाफम अदुगा 1994 दसु एमसू अमसुंग मणिपुर गवर्नमेंट गा अखोइगी हाइब मणिपुर हेकलले मिसिंग सिंग से खंदोपुगी मतंगदे MOU में साइन तौनकी लाइब थीबदी मतंदुगी गवर्नमेंट ना तौनकी पसाइल दो हौजिक फोबो हौजिक पाले बलेगा चथर लेगा ngasi fawbada ngasi fawbo yanaki ba akoi kanglon sing adu ngasi fawbo ngap tabna indabna marom thabak oi paikhatabna marom ga ngasi gi manipuri missing hankaloko mito mya se sing lamgi bapu akoi indigenous oina lejere ba akoi fawbo akoi lam dam da lajena wi pyo se tahlapni habsi thamjage IDP सिंगदा तांकक मरी थोंगना इमुंग अमममगी लुपा लाख अममंग पीबदा सावोंबुंग टेम्पररी शेल्टर द लैरिबा ग्वालतावी खुलगी इमुंग कुनगा तरुक सेंफम अमता पीबिद्रे हाइरी सावोंबुंग टेम्पररी शेल्टर होम दा पाउमिशिंगा उनबदा ग्वालतावीदगी IDP थौनाउजम धनंजयना फोंदोखिबदा हानगी चीफ मिनिस्टर ने इमुंग अमममदा लुपा लाख अममम पीगनी हाइदुना इमुंग खरदा अहानबा फेस की लुपा लिशिंग कुनगा मंगा अकाउंट दा कामनरखरे इमुंग अयाम्बना अहानबगी फेस फंगदना लाकपनी हंदक अनौबा लेंगाक लाकपदगी अहानबा फेस फंगहौबसिंग सेल पिरखी सवोंबुंग रिलीफ कैंपता लैरिबा इमुंग 454 लैबगी मनुंगदा ग्वालताबीगी इमुंग कुनगा तरुक रोमतमक अहानबा फेस पीबीद्रे मरी लेनबा ऑफिशियल सिंगदा हंगलुबदसु कानबा फंगद्रे करी मरमगी ग्वालताबीगी इमुंग खरा खक्तमक खंदोक पिरिबनो हाइबा खंगनिंगी हाइना फोंदोरकली
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯆꯪꯉꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯅꯣ ꯑꯣꯐꯤꯁꯀꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯕꯦꯡꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤꯔ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯝꯇꯪ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯑꯝꯇꯪ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯒꯅꯤ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯪꯉꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒ꯭ꯋꯥꯜꯇꯕꯤꯗꯒꯤꯅꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡꯕꯤ ꯑꯁꯪꯕꯤꯅ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯣꯔꯣꯝꯄꯥꯠꯀꯤ ICUꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏꯃꯨꯡꯅ ꯑꯁꯨꯛ ꯋꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ICUꯗ ꯉꯁꯤ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ICUꯗ ꯂꯩꯔꯛꯄꯁꯤꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯁꯦ ꯃꯥ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯉꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤꯁꯨ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯆꯪꯖꯔꯒꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪꯗꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯕꯗ ꯈꯤꯇꯪꯗꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯖꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯪꯉꯛꯏꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯔꯥꯎꯅꯈꯤꯕ ꯆꯪꯍꯧꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯎꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯎꯅꯔꯨꯔꯒꯁꯨ ꯐꯣꯟ ꯇꯥꯗꯕꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯦꯟꯖꯗꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯪꯕ ꯄꯥꯝꯖꯩ 38 National Games 2025 Uttarakhand yauna Goa National Games 2023 amadi 3rd North East Game 2024 Nagaland ge Manipur contingent oina saru yaruba players official singi coaching journey TADA amadi uniform kits item singi senfam pithoktana leiriba sing asigi matangda Chief Minister unabada memorandum amaga loinana Darkar Laibashing Pishin Naraknaba Kanghalakpadagi, Ngashi Tongan Tonganva Event Singi Coach Sing Association Singi Luching Basing Yauna, Kana Nainadbagi, Tauram Ama, Kumalampakta Laiba MOA Gi Office Ta Pangthokre. Tauram Aduga Mari Lainana MOA Gi President Sunil Elangbamna 38 National Games 2025 Uttarakhand Gi Oinasu, MOA Gi Maikeda Senfam Amata Pangbalai Maramaduna Players, Guardians, Organizations, Mayam Amada, MOA na thengnariba Manipur contingent oina saru yaruba asumna pithokfam thokpasing asi matam chana phangdabana thengnariba awabasing asi ubiduna mari leinabasingna panduna leiriba senfam sing asi pithokpiyu Goa National Games 2023 amadi 3rd North East Games 2024 Nagaland reimbursement gi pithokfam thokpa senfam sing pithoknaba thabak paikhatliba Paikhatli haiba tabada nungaiba phawi athubada pithokpiyu loinana sports ki maramda phajana khanglaba Govindas Konthaujamna sports minister oiravanina lakadoriba lishing ani kungatare National Games Meghalaya amasung North East Games 2026 Commonwealth Games 2030 amadi Olympic Games 2036 pumnamak asige yengbiraga sports person sing amadi sports organization asigi yengbiraga MOA gi wafam sing asi thabakta onthok pirakani thazai haiba minister gi pukning chingshinbaga loinana players amadi sports organization sing amato oina punna lepmina na bohna si haina fongdorake actual sangiba wasai expenditure sing loinana akoina national games atpu matamda akoi mandatory haiba atai state yawi riba participating state singi mamangda akoi gi lemzaningai oiba dignity oiba pride oiba atungba akoi dress uniform kit sing akoi blazer sing magi necessary kit sing amasung necessary masai ki coaching ki kari ki mayam pangthu ki madugi reimbursement ki kari ki tawna detail loiba akoi ki ama submission tawjabada mayam thuna moka wakal tanaminar matungda akoi masi dangda prepare akoi tawjabaga loinana Manipur Honorable Chief Minister amasung Sports Minister da through Department of Yas ka kusam nazarga mayam jatubada sanuri singi amasung sports associations ki thengnariba awat apa mayam si madu koi thamjage haibagi damta mosigi damta chinjabani Malengambagi mihat pu yaning da fongdoktuna mihat asigi mayokta semkiba JAC na Luchingduna wakat mifam chathakre wakat mifam adu Tezpur Mayai Lekai Primary School ground da Malengambagi loinabi amadi machanupi yauna mafam adugi miyamna saru yaduna chathakibani wakat mifam adu da saru yakibi leikitraba Malengambagi loinabi Purnimana mahaki marpuroiba hatpa miyoi sing puthoktriba fauba asiba hakchang laukiroi mihatpa sing puthoktuna achumba langla langjel khangnaba hotnabada miyamna mating pangbiyo haiki Mana yumpu ne macha jingi mana chimne ai jingi ki do bunati ye ai ri cha jingi ka mai chim doi no praja me amna ai gi puroi bar pe mi ar pu do ba ba deng bang mi yo ai golo na ai je ai ja ma ting ja ri Mapana pura mabari chana buwa ngam girwaye
Ay, malak di ba chak chak hiroi sadri hai. Ay, chok chak pa muji na diyan na dri hai. Ay, mira pa pudok dri mo. Ay, chak chak hiroi ai. Ay, mira pa pudok dri mo chak chak hiroi. Ma pudok pa ni bitaw. Ma pudok pa ni bitaw. Ano na ay na ise. JSC की कन्वेनर ई रतन कुमार मैतैना मालेंगाम हापदा चेनब मियोइसिंग मरी लेनब लेंगा की अथॉरिटीना थाशी की लाकलिब तांग 13 फावगी मनुंगदा पुथोकपियो हाइरकली मसी करी मरमगी हालिबनो कनाना करी तौदना माना कयाम लालबगी मंगोंदा वार्निंग अमबो बिबिदना मियोइबगी मिनुंसी हाइबा पोलोदो करी को बियमता थंबिदना कोइना मसीगी हातोकिरंबसी तसेंगा कोइ लेकाई केसको अपुनबा क्लब मेरा पाई सिंजदना सेमजै तसेंगा नुंगाइजदे तसेंगा हजिक पालिब लेंगा स्टेट गवर्नमेंट पुलिस डिपार्टमेंट अथुब पुथोपीदना लीगल चाबा दंगी बिबियू हाइजरी चेनरीब मियोइसिंग लालिबा तांग 13 निधौकाब नुमित असिफाउ मनुंगदा हजिक मणिपुर पांबीब स्टेट गवर्नमेंट अमदी पुलिस डिपार्टमेंट पुथोक पियु हाइदुना जेएससी माइकैदगी हाइजरी नुपासिंगना पल्ला चौब पुरबसु इमुंग मनुंगी अवारा पासिंगदी नुपी ओइरिबी इमा इवेल इचे इचल सिंगतना खंगी हाइदुना MLA कोंखाम रोविंद्रोना फोंदोखरे वाफमसी मयांग इम्फाल एसी की मनुंग चनबा उचिवा GP दा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड AK सेंथंग मखादा ताइबंग मपू BLF के ऑफिस अमा साबा लोइरदुना मियामदा खुसिनबगी थौरमदा फोंदोखिबनी थौरमदा उचिवा GP गे चेयरपर्सन हाइक्रुजम इंद्रजीत 14 उचिवा JP गे फॉर्मर केयरटेकर मयेंगबम ज्ञानेश्वर ताइबंग मपू BLF के प्रेसिडेंट अथोकपम प्रेमिला MSRLM इम्फाल वेस्ट के डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर नुमाइथेम प्रवीणा GPSC के वार्ड मेंबर सिंह अतई अतई मशक नाइबा मियोई क्यासु सरुक याखी MLA कोंखाम रोविंद्रोना मखाताना सेल्फ हेल्प ग्रुप सेमलबसु नुपी सिंगना इमुंग मनुंगी थबकता का हेन चिन्बना मरम ओइरगा सेल्फ हेल्प ग्रुप याव यावदबा मणिपुर गवर्नमेंट नत्रगा इंडिया गवर्नमेंट की मखादा लाकलिबा स्कीम सिंगी कानबा कमाइना लोगनी हाइबा खंगदबा लेरगसु असिगुंबा ऑफिस असि मफम मफम खुदिंगदा सारगदी डिपार्टमेंट की माइकैदगी अवेयरनेस पांगथोक्तुना मियामदा खंगहनबगी तंजा अमा लौबा यारगनी मियोइबा खुदिंगमक लोइना सीगदबा ngaktani hinglingay matam asida amaga amaga mating pangnaduna tungda लेहौगदबा मिरोल सिंगगिदमक नुंसी चानना लेहौननबा ngasiगी मिरोल अखोइना पुन्ना होटनमिनसी हाइखी मणिपुर की गवर्नमेंट की साइड की नत्रगा इंडिया गवर्नमेंट साइड की करम स्कीम लाइगे ना सुगुंबा मफम अमा कुंभम लैदादी खंबगी हेलकनी नत्रगा अखोगी डिपार्टमेंट साइड की सुगुंबा वर्कशॉप ना नोंगतंग तौबियो करी लेबनो हंतक सही सिगी होरपो मतमदा हंतक सही से करी नुपी सिंगी ओइबी आबा लेकाई सिंगी नुपी महिला सिंग लेबी मैम से करम स्कीम लौथबे याय खरामना मखन मतिंग पांगसियो पियो कनी खरामना MLA पांगमंग मसियो कनी खरामना मिनिस्टर की खरामना CM की लेबी मैम लेखोय मसेन खंगबु खंगता थबक से अदुम चेन बदन थोकनेबा अयामन खंगदबगिनेबा तौरिबे मैम दो खरा मतिंग पांगरगा अमगा मतिंग पांगरगा हिंगिनगदो जोखोयगी लेबी समाज से याम पुचे पिकपा अदुम उरेबसु इमालेबा कंसी दी हाय दुगा अखोयगी लेबा हिंगोनुंगदा लेबा नत्रगा लेकाय लेबा खोय मसेनि थमोय मानसी याद्रगदी कमायना इमालेबा कंद्रु नोबा खोय जाति कमा कंद्रु नोबा लाइनिंग थौसनामई टेम्पल बोर्ड के अमाइबा माइबी अंगा मथौ कया यावना सरोई खांबगी थौरम खुराई अहोंगपुंगदा पांगथोखरे लेबाक निंगथौ मरा चेननबा नुंगाई याइफननबा चही एसिगे तौफद्रबा लाइथौ अमनी अदुबु सेंगलबा लाइफमदा थौरमसी पांगथोकपदा अथिंगबा थंबना मपानदोइना पांगथोकले हिरमसिदा येंगसिनबियो हाइदि अखोई इपा इपुगी लाइफमने होय पुनमकी लाइफमने पाने पुन थंबिलंबा कोई अमत ngaraba ahungpu लाइफमसिदा कोई लागी थगुन तौबसी कोई हाने पाइपु तौरमने अदु ngasi जो तौगे लाक्सबने खुनगी निंथौ फंबान चेनबा कंगली पाक पुनमक याइफनबगिदमक तो कोई सिक्योरिटी की पर्सन सिंगना लाइफमसे कोई मनुंगदा हाने लाइफम अरिबिदा कोई चंगक तौगे हाइबसे अथिंगबा लैदे हाइबदे कोई मपान त कोई ngasi गुना हंदे के पांगथोक चरे
हारिबा लाइफम सिरिदा स्टेटस को कोना थोइबो ऑर्डर सिदा स्पेसिफिकली मैते नखोय श्रीद लाई खरम चंग यादे ना हाइबदो अजु श्रीद यावदेबा अदुगी ग्राउंड दुदने बंगसी अखोइना वजासिंगना असोमना चंगगा लाइगी थौरम तौजेना हाइबदो करिगिनोबा अखोइना ngasi श्रीजिदा अखोइगे खुराई होंबुंगी लाइफमदा अखोइगी चंगनानबगी राइट लेटर बराइबा सी करिगिनोबा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पालिबा गवर्नमेंटना असुक छांगबा मतमजे मियंग अमदा थबिददना अखोइबु नमनरगा थमिरिजे करिगिनोबा फुरुप अमगी लाइनिंग लाइशोनगा मरी लेनबा मफम सिंगदा लम खोपचिंदुना यैखाई थिंगाइबगी थबक चथबिगनु लाइनिंग लाइशोन तौबदा अपनबा पीबीदनबा मतम चाना मरी लेनबा सिंगना थबक लौखतपिदुना ngak shenbegi thorang paikhatpiyu haina लाइन थौसनामई टेम्पल बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट विद्यापति सेंजम न लेंगा की पुनिंग चिंगसिलकले वाफम असिंग असे लाइन थौसनामई टेम्पल बोर्ड के मिडियंग मखादा बोर्ड असिगे अमाइबी अमाइबा लोइसंग अमदी पेना लोइसंग न सिंदुना लमतागी अरोइबा थांग जनुमित खुदिंगी महौसादगी पांगथोक्तुना लाकपा सरोइ खांबगी थौरम ngasisu हियांग थांगदा लैबा हैबोक चिंगी थरोइलोक खुराई अहोंगपुंग कगवा लमदाइबुंग कोंगबा सौदोन पुंग अमदी तेरागी इमा वांगथोनबी पुंगदा पांगथोक्खिबदा थौरम अदुदा फोंदोक्खिबनी विद्यापति सेंजमना मखा तारदुना फुरुप अमगी मरु ओइबा लाइफम लेन कयादा मनाक अदुदा खुंदाबा नत्रगा लम खोपचिंदुना लैरिबा मियोइसिंगना लाइशोन लाइनिंग लाइशोन तौबदा अपनबा हेक हेक पीबगी थवोंग असी यानिंगदे असिगुम्बा थवोंग असी मखा ताना थोक्तनबा लेंगाकना मिडियंग चंगबियो हाइनसु लेंगाकी माइकैदा अपील तौरकली नमू तबंग मियोइबसिंग अहिंग जीवसिंग अदुसिंग अदो पुनम अदो यौथोखरे हाइना खनबदगी सरोइंग अरोइना खुदोंचाबा लौग्रे हाइना खनबदगी ngasi कोबो कोरो नमित अचदैदा लाइनिंग थौ सनामहि इन मसामंगना अदुगनबा थरुम मपु ओरेरा कांदा लयाम पुनमक पुल्ले हरा कांदा अदुगनबा मागै मरिंग अप लाइ पुनमक पुल्ले हरा कांदा थरुम मछि तौजबनी मरमदि नमिल सदैदा अदुगनबा अहान थांगदा यावगिबा सिंटेक खिताबदा यावगिबा अदुगनबा तबंग मियोइबसिंगी थवai मिरेन सिंग अदो ngasi कोबो नमिसदा पुनमक सरोइंग अरोइदगी सतो होरे कांदा मखोगी थवai बेरिंदा मोना हापना मखोई पुनम अदो हिंगलबनी अदुबु लाइबक थिबदी फम सिदैदा अखोइना तौबो तंदा यामना इंग चिंगना तौबो पांगथोकपा ngamjadaba adugunaba akoigi sarkar gisu mieng changaningba amdi tongan tonganba fulpsinggisu khenabal lehandana tawriba thabak ase tabang mioi bagini haiba wafam ado khalle harakana masida ai apan pianing de haiba wafam ase laning do sanamai temple bo na thamjari नाकल अमरोमदा सरोइ खांबगी थौरमगा मरी लेनना लाइन थौसनामई टेम्पल बोर्ड की अमायव संगलाकपा सलाम मनीना फोंदोरकपदा लमता थांगजा सरोइ खांबगी थौरमदा लंबी सड़कता थोरक्तुना मियामदगी सेलखाई थुमगाई तौबा अमदी कनागुम्बा खरना थाबल चोंबा यावना तोंगान तोंगान हराव कुमई तौरिबा असी तौबिगनु सरोइ खांबगी थौरम असी यामना मरुओइबा थौरम अमनी नुमित असिदा लयाम असिगी मखुत्ता लेखिबा मियोइबा अखोइगी थवाई मिरेल अदु सत्ननबा पुकनिंग लैताबा पुकनिंग असी पुलप तासिनदुना खोयुम लाइगी मफमदा हाइजनीजबगी नुमित असिदा हराव कुमई पांगथोकपना थौरम असिबु लाना लमजिंखिबा याबगी चिंगनबा फावी हाइना फोंदोरकले ताइबंग मियोबगी थवाई मिरेन लाइगी मखुत लैहिबदो सत्कदबगी पुंगनिंग लैताना पुंगनिंग असे पुलप तासिनदना खोयुम लाइगी मफमदा हाइजन नोजदना अखोई सलहोगदबा निहोगदबा नुमिनी सिदा ओना तैनदना तौबसिमसु तौहनजनिंगदे लोइनना थांगजगी सरोइ खांगुबा हलकपा मतमदा अखोइगी अहनसिंगी वहाइदा नाका थेंगबा हाइ पैसा खाइबा पैसा नीबा हाइदना लंबीदा करीदा लाकपसिंगदा तौबसिंगसिसु तौहनजनिंगदे हाइरिबा ngasiगी numit asigi thabak che aduki mati lubani haibasi khallaga thauram asi sumna chatminaba haibasi laining thau sanamahi temple board na mayangwi yai phanabagi damakta wakhan tamina ningba adugumba maru oiba numit ni haibasima thamjage paugi marak thana temple break matang lausari honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari adone hidak langthak kayama chadaba yarakte chasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairakaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngaktokke hairabadi jolip 100% natural syrup amadi capsule jolip 100% natural syrup and capsule tada Give him a key, you know. I'll tamo.
सिगी युमसे नेक्स्ट टीएमटी ना चेक्सिन ना लाक्सिलगा थमखबनिने दादारंग से जुहार हाबगा अमत कीदरबो असुमना मयामना मचलबो नापसनदुगम मसिगी युमसिबु असोयंगान पोकदबदगी नेक्स्ट टीएमटी ना नापसेली नेक्स्ट टीएमटी जुहार हाबदिंग मातोकना बसेमबनी जर्मन टेक्नोलॉजी सिनबना कंक्रीट का तोकनतिना मतमदा कपाम अमुक हेना हेंगलदली नेक्स्ट टीएमटी स्ट्रेंथ इज इन द क्विक मतमगी नुंसित नुंसा अमदि अइंग असाना मरम ओइरगा लोक तुंगबा अमदि खुबन सिंगबा तत्तना थोहल्ली पुमनमक सिबु खुदकत फहनबा ngamlaba Capidon Cup Syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon Cup Syrup thakpiu Capidon Cup Syrup Break matung amuka hana taram nokchari makhataba pauda Thaubal district ke tekcham khunge akoibada leiriba local kayada matam chana ising pibiduna angan fau thaba phangan bibagidamak water resources department pu tekcham gimiyam amadi tekcham lomi loop ki maike degi thagar phongdorakli tekcham lomi loop ki secretary H Herojit na tekcham gi akoibada leiriba local kaya iroigol local khongban makha local haining shoi local khuning shabi local laipat local chumnam pokpi local tentha local Nachingba low pari chamaga yankhairom ge local ashi haukiba chahi ani ahum ashi ichaw na maram oiduna low pan bangam khidre lawmi singna angan phau thana ba hona ba matamda thengna ba ising ge awaba adu ubiduna water resources department Thawal project ki Thawal division type 4 ge forna matam chana ising phanghan biba ashi aduki matik pen ba poi wangjing haining shoidagi khongjom turel canal da pura kadaba ising adu canal asige uningkhong amadi Sambramgi mafam singda yamna wangkhatkibaga ising wangkhatkibana ising yaurakpa ngamdana leiramba adu water resource department na wangjingdagi lakpa ising adu kaibam langkhong amadi sangai yumpham phauduna samai lokol da tahallaba matung tekcham gi lokol kaya asida ising marang kaina phanghanbiba asina angan fau mai pakna thaba ngamhanbire masigidama water resources department Thawbal gi executive engineer amadi staff pumbu tekcham praja amadi lomi lup anina apenba phongdokchari karigumba khongjom canal gi wangkhatliba mafam singashi semjin biduna canal asida ising chenhanbiba yarabadi maike asumgi ahenba lokol kaya amadasu kanaba piba ngamgani haina phongdorakli Thawbal project division forest canal asina khongjom tarakadaba sing khongjom dagi khoi tekcham da yamna wa nungai na pujarakadaba sing adu yaudabana maram oiraga khoina kaibam lang khonglomda sangai bam phawraga kaibam lang phawhalaga khoina samai lokon na pujaraga labuk sing asida tahanjabani adu mathangdadi asomdagi purakpuna hena phagadra khoina khanjai Imphal cycle road ke manung chanba semhodriba saruk Haingang khongdagi pukhau Iran fam phawbagi lemhoriba saruk asibo shemnaba Manipuri Chief Minister Yumnam Khemchana flag off tawduna shemba hauragani haibiramba adugidamak Imphal Cycle Road Joint Development Committee gi maikaidagi thagatpa phongdokli lambi shemakpa matamda miyamna sagodpiduna yamna quality leina shembada mateng pangbiyu haina committee gi convener Tonjam Somorjitna miyamda appeal tawrakli Government gi miyang makhada Nabi si hanana suri ba post da kana go mui kharana masage go political influence yengaga koi yeshan ba amadi yamna small issue ba da ayatpa kari go pibi ragadi madu koi Imphal Cycle Road Joint Development Committee na kamoisana condemn tawi hairi ba kana go mui na nabi siam ba da koi ayatpa lagadi madu tinana bi dong ta Imphal Cycle Road Joint Development Committee le si ko bi ganu maramasina Imphal Cycle Road ki lambi ki sidaida tariba pazamiyamna anda paliba manipuri lengangna lokhulaliba lambi kong mananaba akogi damakta sembini haba pose puna sogodminaga semina si haba kunsu tamjari Sepak Takraw Federation of India and Sindhana Sports Authority of India Haryana da Asian Games 2026 amasung International Championship sing sem sabagi pangthokadaba National Coaching Camp ta saru yarunaba Manipur gi sepak takraw sanaroi amasung official sing Imphal thadokre camp asida nupa gi khangalaba sanaroi sing adudi S Malenganba KH Helendro L Lanchen Mamaitei M Ashok M Ningtamba amasung TH Robinson ni nupi gi dana oinam chawba Chanam Jennifer Longjam Linthoi amasung Yumnam Malengambini Hirom Kiran Kumar Bushu official coach oina khangalakre haidi Loshila Podamaru eba pausing amuka na pizari.
Manipur ki NCC cadet kaya na India ki lemjaningai oiraba lam kaya da achouba mafam kanba ngambada Chief Minister Yumnam Khemchana thagatba fongdokre. Khaupum Tauling Pung Khunda bom pokhaibada chahi mari khakta ngairiba nupa macha ama sire mapa shokle. Amadi North Eastern States Government Employees and Teachers United Forum ki Aijol Conference loishin kre. Hosi Pabugyo na ISTV na pizza iba Manipuri pa matang sa loishin jari miding tabidum ni puna magpo mukha na kurum jari.